wenu na ninataka kushukuru Mungu, viongozi wetu ambao ni waheshimiwa wetu, viongozi wa kanisa ambao they are my fellow bishops and pastors, members wa county assembly wale wako hapa, na umati wote ambao umekuja katika kijiji hiki ama katika eneo hili. Nataka kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo? Ni kweli najua kama vile mmeambiwa majina yangu, ni vile naitwa Bishop Paul Wandati Kafue, na najua ukikaa hapa unasikia vile watu wanahisi jua ile inawachoma katika vinywa vyao, katika vichwa vyao. Na kwa hivyo singetaka kukaa sana, lakini niseme nimeokoka. Kristo ni Bwana, na nafurahia Bwana sababu tumekuja kuwafariji familia. Na kwa hivyo wakati mfupi ambapo tutakaa hapa, najua hatuna maneno mengi ya kunena juu. Sasa tulikuwa tunajiuliza kitu kikitendeka kama hiki, maneno ni gani ya kusema, lakini tunasema ya kwamba katika kila jambo Mungu yu katika kiti chake cha enzi na najua atatushughulikia. Ninao marafiki wangu sana ambao ni members of parliament na pia wale viongozi wetu, na tulikuwa tumepangana na wao, na kwa hivyo kile nitafanya mimi nitaongea tu dakika changu kidogo, halafu nitawagawia ili tuendelee na ratiba yetu ya siku ya leo. Na mnakubaliana na mimi ya kwamba kama tungewapatia wachungaji wote, niko na wachungaji zaidi ya 100 na niko na viongozi karibu pia 100. Nikiwatazama pale naona kuna watu wa tabaka baribari ambao wangetaka kuongea. Kuna choirs, kuna presenters wale wana present, gospel artist, na tukisema tuongee sisi zote, nilikuwa nimearifiwa kwamba hii eneo tunaokaa ni eneo la mlima na mvua inaweza shuka dakika yoyote. Kwa hivyo mnakubaliana na mimi kama vile tulikuwa tumepanga ya kwamba ratiba yetu ikifika saa 8 tulikuwa tumepanga tuwe tunamalizia, ingawa tutachelewa kidogo juu ya vile muda umeenda, lakini mnakubaliana na mimi hatutakaa sana. Na kwa hivyo Mungu atawabariki sana. Naye mke wangu nataka tu mke asalimu watu. Mary, Bwana akubariki na akutendee mambo mazuri. Kwa hivyo nataka tu tuongee. Nitachanganya lugha kidogo sababu najua eneo hili watu wengi wanaelewa lugha ya Kikuyu, lakini pia nitachanganya lugha for the benefit of for us to hear the word of God, all of us. Wale wanatutazama kwa online, karibuni sana katika neno la Mungu. Najua Mturi, najua hii familia ya kina George na Peter na wote na wajua, na kwa hivyo Mungu awafariji na awatendee mambo mazuri. Nataka tuongee kwa kifupi ambapo neno lile Mungu alinipatia wakati nilikuwa nikijiuliza tutanena namna gani mambo yakiwa namna hii, lakini Mungu akanipa neno ya kwamba ni vile tunaweza kabiliana na dhoruba, overcoming storms of life. Katika maisha everybody meets storms of life, na jambo kama hili limefanyika siku ya leo. Hili ni jambo ambalo limestua kila mmoja wetu. Odotoe wekekete nioto odituraga neo itomono. Nalemwe, karibu daktari. Asante. Ni vizuri vile umefanya. Huyo anaitwa Dr. Kagonda. Na pia ni kiongozi wa serikali. He is a senior deputy director. Kwa hivyo pia na yeye ni mchungaji. Kwa hivyo mnaona hii ratiba hii mazishi imekuja na watu wa tabaka baribari. Kugo pendaka kugaterere andu agai. Nilitaka kusema hivi, watu wa Mungu, nikulima kobe makoraga andu, kuna dhoruba ambazo zinapata watu maji magakoro ni marito muno, na dhoruba zingine ni nzito mno, na togitu gakoro no tunini, na dhoruba zingine ni ndogo no oria mahanari, lakini vile yalivyo ni bakobe marama tukoraga muturire-ini. Ni dhoruba ambazo zatupata katika maisha. Nithikite andu aingi, nimezika watu wengi, na nathika mwana na nyina, nimezika mtoto na mama yake, na nathika andu mundu na muru wa nyina na andu angi, na nimezika mtu na ndugu yake na watu wengine. No dikumuhitha dirigete kunyitwa ni kiundu tagiki, lakini ningewaambia kweli sijapatana na jambo kama hili. Uyu ni uhoro urathitulire thĩ yothe. Hii ni jambo ambalo lilistusha ulimwengu wote, na andu nginya me Amerika na maratuhuragira thimu, na wale wako Marekani walitupigia simu na bagatuhe pole ni undu wa uhoro uyu, na wametupa pole kwa jambo hili. Uhoro uyu makitie ukamakia nginya atongoria thigari. Hii jambo limefanya hata maaskari wahofie, ukamakia atongoria itu,
viongozi wetu wa serikali, kama kia mabishofu, hata mabishop wamehofia, ono kama kia shirika, hata washirika wamehofia. no thini wa makobe mayale, Lakini katika mawimbi haya, thini wake makoge kere, katika dhoruba hii, nituramenya nikuri na Ngai matuine, tunajua kuna Mungu mbinguni, na Ngai ndahithikite maundu maria marekeka, naye Mungu hajafichika kwa yale yanatendeka. kugo tuyoka kuomereria family no, Na hivyo tukija kuwafariji na familia kuomereria ndothe na matigitwo ni uhoro uyu na kuwafariji wote walioachwa, nikwenda tumenye Ngai ari ogitini giake gia cira, ningelitaka tujue Mungu ako kwenye kiti chake, tondu makumbi ma muturire ni mokaga, kwa sababu mawimbi ya maisha yanaja, no mokari, lakini yakija ndipendaga weno mwenake, basi najali wewe uko na nani. nirethe ya yuba yubare, Wakati ulimwengu umeyumbayumba, maisha ma yuba yubare, wakati maisha yameyumbayumba, economy ndega kuikara wega, wakati uchumi haujakaa vizuri, mwigitio bitu koragwo ko, basi mambo yetu iko wapi? gituri na mwigitio, Tuko na kinga, tore kirikaniro gikwaria gikoiga, kama vile maandiko yananena na kusema, ya maitho makwa na iguru, basi nitainua macho yangu juu, uteithio wakwa kuma nako, usaidizi wangu utatoka wapi? uteithio witu no umire kwe Ngai, Usaidizi wetu utatoka kwa Mungu. riria turona mathanduku maikarite haria matandatu, Wakati tunaona jeneza 6, ithuĩ no tũrĩrĩire Ngai, sisi tutamulilia Mungu. rĩrĩa bamĩrĩ ĩkoinaga haha, Wakati familia walikuwa wakiimba mamenda gũtũma tũrĩre ithuothe, na wamefanya tulie na zote, mainire rwĩmbo atĩ makĩrĩra makĩrĩra, wakati waliimba wakilia, korwo twagĩa na kĩrĩro ta kĩu rĩ, kama tungepata majonzi kama yale. nĩngũkena to marĩkĩrĩirie atĩrĩrĩ, Ninafurahia walimalizia, atĩ Mwathani tũhonokie, Bwana utuokoe, Mwathani tũiguĩre tha, Bwana utusaidie, koguo Ngai arotũiguĩra tha. Mungu aturehemu. Wenda tũthome scripture nyinyi, Ningetaka tusome maandiko, ũria apostle tũthomere scripture nyinyi, Aposto atusomee katika maandiko, tũgũthoma thĩinĩ wa Mariko 4 Mariko mlango wa 4, 35 to 41, halafu tũthome thĩinĩ wa Job, nĩndateithio nĩ bishop kũhunjia part ĩmwe, na tũcoke tũthome thĩinĩ wa 2 Corinthians 5:1 to 4, and then we are done. Rekei tuigue kiugo kĩa Ngai tũgĩthoma kuma Mariko 4 mũhari wa 35 nginya mũhari wa 41. Na rĩrĩ, hwaĩ-inĩ wa mũthenya ũcio Jesu akĩra arutwo ake atĩrĩ, nĩtũringei mũrĩmo ũrĩa ũngĩ. Magĩgĩtiga andũ makĩingĩra gatarũ-inĩ harĩa Jesu aikarĩte thĩ nĩguo maringe iria hamwe. Nĩ kwarĩ tũtarũ tũngĩ matwaranire natuo. Na rĩrĩ, kũu iria-inĩ gũkĩgĩa kĩhuhũkanio kĩnene mũno, o kinya makũmbĩ ma maĩ makĩambĩrĩria kũhũra gatarũ, nako gakĩenda kũũrĩra maĩ-inĩ. Hĩndĩ ĩyo Jesu arĩ gatarũ-inĩ thĩinĩ, o thutha akomete na agetirania na kamuto. Nao arutwo ake makĩmũũria atĩrĩ, Mũrutani, kaĩ wee ũtaramaka tũgĩthira? Nake Jesu agĩũkĩra, agĩkũma rũhuho na akĩĩra iria rĩhorere, naruo rũhuho rũgĩtiga kũhurutana, gũkĩhorera biũ. Hĩndĩ ĩyo Jesu akĩũria arutwo ake atĩrĩ, mũmakĩte nĩkĩ? Kaĩ mũtarĩ na wĩtĩkio? Nao magĩtigĩra mũno makĩũrania atĩrĩ, kaĩ mũndũ ũyũ akĩrĩ ũ, kuona atĩ ona rũhuho na iria nĩ iramwathĩkĩra. Gĩthome tũkinya nĩ tũgũthoma macio mangĩ. Haha Jesu tũrerwo atĩrĩrĩ,
Hapa tunaambiwa Yesu ati ndeta na wera murito alikuwa na kazi mzito. ari na makombe ari na mumagi yanaga Alikuwa na mawimbi yalikuwa yakimsumbua. ati ndeta kiorio ciuria ya farisai Alikuwa amekesiwa na Mafarisayo. ati ndeta kigio ne family yake Alikuwa akisumbuliwa na familia yake. na makariga gokana newe hihi kana ohoro wa authenticity yake Na walikuwa wanashindwa kama kweli yeye ndiye Mesia. nani na kirende kiingi muno gukira gitike haha Na alikuwa na umati mkubwa kuliko wale wako hapa. koguo ari munogu Alikuwa amechoka. arutite wira muingi Alikuwa amefanya kazi ngumu. agikira arutwo kiatiriri Akawaambia wanafunzi wake, rekei turinge murimo uri ungi hebu na tuvuke ng'ambo ile ingine nigetha tuthie tukaruta tuthie na mbere na wira ili tuendelee na kazi kwa ng'ambo hiyo. muke ngai atwira atiriri Neno la Mungu limetuambia methiri wa iria ria Galili wakiwa katika ziwa la Galili, na Galili iria riu rigiceirio ni irima turigiceirio ni irima haha na Galili imezungukwa na milima kama vile hapa, na ri below sea level na iko chini ya sea level, koguo huho ni ciukaga cikahurutana muno na mawimbi na upepo unavuma sana, na rimwe ni ciukaga itaregereirwo na wakati mwingine hazijatarajiwa. riu ni megataro-ini ri Wakiwa kwenye mashua, mwathani agithie haria thutha wa gataro basi Yesu akaenda pale kwa ngome la na mashua, tondu ari igana mundu na igana ngai ri na alikuwa 100 Mungu na 100 mwanadamu. akiigirira Akalala. niri mwandu ni marigagwo kana hunje ni manogaga Watu wengine wanashindwa kama wachungaji wanachoka, ona ni mwandu ni marigagwo kana hunje ni mariraga na wanashindwa kama wachungaji wanaomboleza, ona ni manogaga hata na wao wanachoka, ona ni maiguaga kieha hata nao wanahofia. Yesu akiigua ni anogete Yesu akasikia amechoka, akiikara haria thutha wa akaenda kwa nyuma ya mashua, na ndio kihuhũkanio gĩgĩũka nao mawimbi yakaja makĩhurutana na ikavuma sana, gatarũ gakĩenda kũnyitwo nĩ maĩ karũndwo mashua ikayubayuba karibu ishike maji, makĩanjia kũmaka nao wanafunzi wakaanza kuhofia na makĩanjia kũmũkĩria na wakaanza kumwamusha, akĩmũria atĩrĩrĩ wakamuuliza, kaĩ ũtekũũria tũgĩkua wewe haujali tukifa? makĩanjia kũrigwo atĩrĩrĩ Wakashindwa, kaĩ Ngai ũyũ hinya wake ũthire kũ huyu Mungu nguvu zake ziko wapi? sometimes nĩkũhanĩka ũndũ ta ũyũ Wakati mwingine jambo likitukia hivi nĩtwĩyũragia kaĩ Ngai eha tunajiuliza Mungu yuko wapi? no nĩ wega kũmenya Ni atĩrĩrĩ vizuri kujua kwamba ona gũgĩkĩka ũguo gwekĩkire Ngai arĩ o kuo hata kukitukia hivi Mungu alikuwa. rĩrĩa Jesu arahũrirwo Wakati Yesu aliamuka, agĩtambũrũkia guoko gwake akainua mkono wake, agĩkũmithia rũhuho akakemea upepo, kuo gũkĩhorera nayo ikatulia. andũ a Ngai rekei tuge rũhuho rũrũhorere Na watu wa Mungu tuseme upepo utulie. tambũrũkia guoko gwaku uge rũhuho rwa gĩkuũ rũhorere Hebu inua mkono useme upepo wa kifo utulie. tuge nĩ twarega maũndũ ta maya Na hĩndĩ tuseme tumekataa haya tena. ũrĩa mũnene wa kũhoreria makũmbĩrĩ Yule mwenye kutuliza mawimbi, ahorerie rũhuho rwa gĩkuũ yeye atulize upepo wa kifo. nĩkũrerwo maũndũ maingĩ atĩ gwĩ thakame irarutwo kwĩ magongona mararutwo it doesn't matter tondũ rĩhoragia makũmbĩ nĩkũmahoreria na nĩtũkũgĩa na thayũ. Watu Hallelujah. wengine wanasema kuna kafara, lakini mwenye kutuliza mawimbo atayatuliza. na family ĩno ya kĩrũbĩrĩ Na hii familia ya Kirubi nĩ mekwĩhanda watainuka tena. family ĩno nĩĩkagĩa na mĩtheko hĩndĩ Hii familia itacheka siku ingine, nĩtũkagoma no twĩ graduation na tutakutana hapa katika graduation, nĩtũkagoma no twĩ kĩhiko-inĩ tutakutana kukiwa na harusi kwa nĩtũrega familia. kũgomanaga tu nĩ ũndũ wa maithori Tumekataa kukutana kwa majonzi mũhoreria pekee. wa makũmbĩ amahorererie Yule anatuliza mawimbi atulize. arĩa mena kĩeha mamenye nĩ kũrĩ na Ngai matu-inĩ Wale wako na hofu wajue kuna Mungu mbinguni. ũrĩa ũhoreragia makũmbĩ. Yule anayetuliza mawimbi. ũndũ ũmwe wa makũmbĩ nĩ atĩrĩrĩ Jambo moja la mawimbi ni kwamba mokaga gũtũgeria yanakuja kutujaribu. arutwo mageragio mamenyeke wĩtĩkio wao wĩha Wanafunzi walijaribiwa imani yao. rĩrĩa twagerio mũno-rĩ Wakati tumejaribiwa sana, nĩtwĩyũragia gĩtũmi gĩa tũhinyĩrĩrio. tunajiuliza kwa nini tunafinywa. Haleluya. Praise the Lord. no nĩ wega kũmenya atĩ kĩgerio-inĩ kĩu-rĩ Ni vizuri kujua katika huo mtihani Ngai endaga tũhotane Mungu anataka tuwe na ushindi. tumĩre twĩna hinya. Mungu anataka tuchomoke tukiwa na ũndũ nguvu. ũngĩ nĩ atĩ makũmbĩ mokaga o rĩmwe Mawimbi yanakuja kwa ghafla. they come suddenly. Yanakuja kwa ghafla. gũtirĩ mũndũ wetĩkĩtie Hakuna mtu aliyeamini. na gũtirĩ mũndũ ũngĩetĩkirie Na hakuna mtu
ciake ya kwamba Mturi walikuwa na ndugu zake, ne matigana na andu a family yao, wamewachana na watu wa familia, na marikia memoria ya ithe wao, na wamemaliza memorio ya baba yao, na ndio kuinuka marainuka, na sasa wanaelekea nyumbani. all of a sudden gikombe gigoka, Katika ugafla kifo kikaingia, kaigwa ne gakuwa andu mugwanja, na umesikia limebeba watu 7. makombe ni mwamokaga rimwe, Mawimbi yanakuja kwa ghafla, no na magiokaga rimwe ri, na yakija kwa ghafla, ocio komeire mutore, yule ambaye amelala kwa pilo, ndakwete yeye hajakufa, tonio kagira, yeye akiitwa na inuka. na riu gaida thamita gitini giake kia unene, Hata leo hajahama kwenye kiti cha ayo enzi, gitini giake, yeye angali kwenye kiti cha enzi. kaituge ameni. Viongozi tuseme Hallelujah. praise the Lord. Mungu ako katika kiti chake cha enzi. Yeye leo gitini yake kionana, Despite the situation, hata kama mambo iko hivyo, tutingituika andu akegu, hatuwezi kuwa wapumbavu. twambĩrĩrie kũruma Ngai, Tuanze kukejeli Mungu, tũkũmwĩra nĩ twagũtĩĩa Ngai, basi tutamwambia tunakuinua, tondũ ũrĩ o Ngai ona rĩu. kwa sababu hata wa leo wewe ni Mungu. Ũndũ ũrĩa ũngĩ wa makũmbĩ nĩ atĩrĩrĩ, Jambo la pili la mawimbi, nĩ matũmaga rĩmwe mũndũ aigue ta gũtarĩ Ngai, waya anafanya mtu ahisi kama hakuna Mungu. na rĩmwe nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ marĩrĩte gũkũ, Na najua watu wengi walilia na hapa makarigwo atĩrĩrĩ, kaĩ Ngai ararĩ kũ? na wanajiuliza kwani Mungu yuko No wapi? Ngai ararĩ o gĩtĩ-inĩ gĩake. Lakini Mungu angali katika kiti cha enzi. Hĩndĩ ĩmwe Johana Mũbatithania rĩ, Wakati mmoja Yohana Mbatizaji, na nĩwe watũmĩtwo nĩgetha ũkĩharĩrie njĩra ya Mwathani rĩ, na ndiye alitumwa kutangulia barabara ya Yesu, agĩnyitwo agĩikio korokoro-inĩ, akashikwa akawekwa kwa jela, agĩtũmana akĩra arutwo ake atĩrĩrĩ, akatumana wanafunzi, thiĩi mũũrie atĩrĩrĩ, enendeni muulize, ũyũ nĩwe Jesũ ũyũ ũrĩa twerĩtwo ĩ, huyu ndiye ambaye tuliambiwa kana tweterere ũngĩ? ama tugojee mwingine? Jesũ atũmanire akiuga atĩrĩrĩ, Yesu alitumana akasema, iga cionje thiĩi mũmere cionje nĩ irathiĩ, hebu ambia viwete na wanatembea, ciama nĩ irekĩka. miujiza inatendeka. Koguo rĩrĩa twagerio nĩ tũgĩaga na ihinda rĩa gũtauti Ngai, Basi wakati tukijaribiwa tunawa na shaka kwa Mungu, no nĩ kwenda ndĩmwĩre atĩrĩrĩ, lakini niwaeleze kwamba Ngai ũcio nowe, Mungu huyo ndiye, na nĩwe ũgũtũũmĩrĩria. na ndiye ambaye atatufariji. Thĩinĩ wa buku ya Ayubu ũrĩa Bishop akuoti, Katika kitabu cha Ayubu, Ayubu 1:13 nginya 19, Ayubu 1 kutoka 13 hadi 19, tũrona tũthomerwo na ihenya tukisomewa kwa haraka nĩgetha tũigue tũthiĩ tũkĩrĩtũrĩkĩrĩirie. ili tusikie twende tukimalizia. Ngai tũigue gokĩa Ngai. Fu 1:13 maandĩko ma Ngai maroiga atĩrĩ, na rĩrĩ mũthenya ũmwe ciana ciake ciarĩ na iruga kwa mwanake ũrĩa mũkũrũ, na nĩ kũrĩa marĩaga makĩnyuaga ndibei. Hĩndĩ ĩyo gũgĩũka mũndũ watũmĩtwo ateng'erete akĩra Ayubu atĩrĩ, ndegwa ciaku nĩ kũrĩma ikũrĩmaga, nacio ndigiri no kũrĩa ikũrĩaga hakuhĩ nacio. Acabea macihithũkĩra, macitaha, mathiĩ nacio, ona nĩ mathiĩ na ndigiri iria ikũrĩaga hakuhĩ nacio. Nĩ moraga ndungata ciaku ciothe, no niĩ nyiki ndahonoka ndoka gũkwĩra ũguo. Atanarĩkia kũheana ũhoro, hagĩũka ndungata ĩngĩ ĩkiuga atĩrĩ, mwaki wa Ngai woima igũrũ wacina ng'ondu ciothe na arĩithi othe, no niĩ nyike ndahonoka ndoka gũkwĩra ũguo. Ũcio nake atanarĩkia kwaria, hagĩũka mũndũ ũngĩ akiuga atĩrĩ, ikundi ithatũ cia mĩkora ya Akalidei cia tharĩkĩra ngamĩra cia citaha na cioraga ndungata iria ingĩ ciothe, no niĩ nyiki ndahonoka ndoka gũkwĩra ũguo. Ona ũcio nake atanarĩkia kwaria, hagĩũka ũngĩ akiuga atĩrĩ, ciana ciaku ciuma kwa mwanake ũrĩa mũkũrũ ikĩrĩa na ikĩnyua ndibei.
Hideo guoka ruhuho runene rumite na werũ-inĩ rwa hora thingo ciothe inya cia nyũmba na hinya ya cigwĩra ciakua, no niĩ nyiki ndahonoka ndoka gũkwĩra ũguo. Amen. Amen. Ayubu turerwo atiriri, Ayubu tunaambiwa ya kwamba angĩkorwo ni disaster, akapatwa na majanga, angĩkorwo ni makũmbĩ, akapatwa na mawimbi, indo ciake narĩ mũgĩtonga-rĩ, na mali yake, na alikuwa tajiri. ũndũ ũrĩa ũngĩ Ayubu arĩ mũndũ mwendi Ngai, Ayubu alikuwa mtu mcha Mungu, na arĩ mũndũ wa family, na alikuwa mtu wa familia. ũndũ marathondeka birthday, Walikuwa wanatengeneza birthday, magathiĩ kwa ũmwe wao, wanaenda kwa mmoja wao, rĩu hĩndĩ ĩno marĩ kwa ũrĩa mũkũrũ, walikuwa kwa yule mkubwa. na Biblia ĩtũraga atĩ Ayubu nĩahoyagĩra ciana ici ciake, Na maandiko yanasema Ayubu aliwaombea watoto hawa wake. nĩ arĩ na family unity, Alikuwa na umoja katika na nĩ familia, mũndũ wendetwo nĩ Ngai, na mtu aliyependwa na Mungu. koguo ndakorirwo nĩ makũmbĩ maya nĩ ũndũ warĩ mwaganu, Hakukutwa na haya kwa sababu alikuwa mkoro. ndakorirwo nĩ maũndũ maya nĩ ũndũ nĩarongoretio ago, Hakukutwa na haya kwa sababu ya kuingia kwa waganga. no andũ rĩu gũkũ no mambĩrĩrie kwĩihũrĩria maũndũ, Watu wengine wanaweza kujijazia mambo. atĩ gĩkĩ ti kĩũndũ kĩa Ngai, Hii jambo siyo ya Mungu. no gũkorirwo kwĩ maũndũ marathiĩ na mbere, Pengine kuna kafara fulani, gũkũbatara gũthĩnjwo, basi inahitaji kuchinjwa, gũkũbatara kũguũrio mũgũnda kana kwĩ indo thike. basi wafunue chamba waangalie kama kuna mambo yamezikwa. Twerwo Ayubu arĩ mwĩtigĩri Ngai, Tunaambiwa Ayubu alikuwa mcha Mungu, arĩ mũndũ wa family, alikuwa mtu wa familia, nĩahoyagĩra andũ aya yake, alikuwa akiwaombea watu wake, no makũmbĩ no mamũkorire. lakini mawimbi yalikuja. Ndahutia mũndũ ũcio ũngĩ ũmwĩre ona andũ arĩa athingu nĩ makoragwo nĩ makũmbĩ. Hebu guza mwingine, mwambia watakatifu wanapata mawimbi. Koguo tũtigecirie atĩ family ya Kĩrũbi he kĩndũ ĩrameretie, Basi tusifikiria familia ya Kerobi kuna kitu walimeza, atĩ kana nĩ marathire kũrĩa gwĩtagwo kwa Illuminati. ama walienda kwa Illuminati. Ayubu arĩ mũndũ wa Ngai, Ayubu alikuwa mwana wa Mungu, nginya Saitani akamenya, hata shetani akajua. ona nĩ arathiĩ agatũma na ũhoro wa mũndũ ũcio atĩ mũthingu wĩtagwo Ayubu, Anaenda anaangalia mambo ya huyu mtakatifu Ayubu, nginya akoragia Ngai ciũria, anauliza Mungu maswali, nginya akeraga Ngai athiĩ akamũgerie. anaambia Mungu enda umjaribu. Na nĩtũrona Ayubu akĩgerio na igerio inene, Na tumeona akijaribiwa na majaribu makubwa. ng'ombe ciake na ngamĩra ciake igathira o rĩmwe, Ng'ombe zake ngamia zimeenda, ciana 10 igakua na mũthenya ũmwe. watoto 10 wameangamia siku moja. Ũndũ ũrĩa ki haha nĩ atĩrĩrĩ, Lile jambo dhabiti ni kwamba thĩinĩ wa maũndũ macio mothe-rĩ, katika mambo haya yote, Ayubu ndaigana kwĩhia Ngai, haya Ayubu hakumuasi Mungu, acokeirie Ngai ngatho, alishukuru Bwana, akiuga ndokire ndĩ njaga, akasema nilikuja uchi, agacoka ndĩ njaga. nitarudi hivyo hivyo. Akorwo nĩ makũmbĩ-rĩ, Wakati umepata majanga, waragia atĩa? wewe unanena Oya gani? mũndũ ũcio ũngĩ makũmbĩ moka waragia atĩa? Mawimbi yakija unanena aje? Cokagĩria Ngai ngatho. Shukuru Bwana. Koguo twathingithio-rĩ, Wakati tumetingizwa, twagĩa na mathĩna ta maya-rĩ, tukipata majanga kama haya, tũtikae kũhiũkĩrwo, basi tusiwe na mori, tuge na tũtikehoka Ngai, tuseme hatutamwamini Bwana, atĩ ona kabarĩa manyuaga, ati heri wale wanaokunywa. aca nĩ andũ a Ngai. Hapana, watu wa Mungu. In all this, Katika mambo haya Ayubu ndaigana kwĩhia. Ayubu hakuasi Bwana. Na nĩaririe thĩinĩ, ũkĩthoma harĩ ũguo nĩ ũkuona Job 19 harĩ ũguo ũgĩthiĩ 25, Katika 19 ukielekea 25, aroiga nĩnjũĩ atĩ mũngũri arĩ muoyo, akasema najua anayenikomboa yu hai, na marigĩrĩrio-inĩ nĩakarũgama, na katika ukingo wa yote atasimama, nĩgetha njarĩrĩrie. ili anene maneno yangu. Bamĩrĩ ya Kĩrũbi na ithuothe twĩkĩgomano gĩkĩ, Familia ya Kirubi na umati huu wote, tũrĩkĩrĩria na kuga atĩrĩrĩ, tamalizia na kusema nĩtũramenya atĩ mũtũkũri arĩ muoyo, tunajua naye tukomboa yu hai, na marigĩrĩrio-inĩ na nĩakarũgama, katika ukingo atasimama, na nĩtũkamwĩonera na tutamuona, atarĩ wa mwena wa thũ, na atakuwa upande wa adui, arĩ mwena
mwena witu akiwa upande wetu. Ngai arogeteithia family ino kuhona ngoro. Mungu asaidie familia ipone, Aroteithia kanitha kuhona, asaidie kanisa kupona, ona bururi wothe kuhona. hata taifa kupona, Tukimenyaga ati marigiririo-ini tukijua katika ukingo nitukeyonera Ngai. tutamuona Mwenyezi Mungu. Mariko maria tutanathoma maria nguite tuguthoma thiini wa 2 Corinthians Katika mambo ya Korintho wa pili, Wakorintho wa pili ithano ngithoma hau imwe tutiguthoma ni undu wa time. 5 mstari wa kwanza Ungithio thitu gukinya 4 roiga atiriri, kielekea hadi 4 inasema, mutumo Paul aje compare muturire ututuraga. Mtume Paul akaangalia maisha tunayoyaishi Akiuringithania na hema na akaulinganisha na hema, na akiuga atiriri, na akasema kwamba ati miturire itu ihana ta hema, maisha yetu ni kama hii na hema ikirago kahinda kanini, na inadumu kwa muda mfupi. udumo wa hema ni atiriri, Jambo moja la hema ni kwamba limwe cikoragirira ciakunuka unazikuta zimechipuka na ikagema muno, na zimekuwa maridadi sana. riri ringi ugakora atiriri, Wakati mwingine unapata ningi hemere nagemete ndiriho, ile hema ilikuwa imerembeka haimo, because they are temporal. kwa sababu ni za muda. Tani mukomborithia wa hema ici ri, Yule ambaye amekodisha hizi hema marona ngimuhitiria muno, anaona nikimkosea sana, tondu roria tungirikitie haha, anauliza tukimalizia hapa arehe jeshi yake, alete jeshi yake. migemio yothe murona guku, Maridadi hii yote munaona, na mahua ma murona guku, na maua mazuri mazuri. tugicoka handu gukora maya mahua, Tukirudi hapa utapata na hizi itambaya ici, na vitambaa hivi, na minyonyo ino rone rorete iguru uguo, na hii yote pembe ambazo unaona zimeangalia juu, ugukora cithito ciethunite, utazipata kwa store zimejikokota, tondu hema yukaga gwa kahinda kanini. kwa sababu hema inaja kwa muda. Tuonaga mundu tukamukenera, Tunaona mtu tunafurahia, agathamaka, anatamalaki, rĩrĩngĩ majago magathira, wakati mwingine meno imeisha, rĩrĩngĩ akainama, anainama, rĩrĩngĩ ukona ndarona, wakati mwingine haoni, ukona nĩetigĩra gũthiĩ nja, anaogopa kwenda nje. hĩndĩ ĩmwe ndĩrahaicire matatũ ndĩraigua nake moiga atĩrĩrĩ, Wakati mwingine niingia kwa matatu, vijana wakasema, cũcũ rĩ, nyanya yetu akĩingĩra ngari arekururia mũno, akĩingĩra akiingia kwa gari anajikokota sana, rĩu araingĩra o kahora, anaingia kwa upole. anake mararuta bani maroiga atĩrĩrĩ, Vijana wakakejeli wakasema, cũcũ nĩtwagũkania gũcoka kuma mũciĩ, soso, sasa tumekukanya kutoka kwa nyumba, atĩ ndagacoke kuma mũciĩ. wewe usitoke kwa nyumba. He hĩndĩ ĩkinyaga mũndũ agatuĩka nĩegũkanio kuma mũciĩ, Wakati mwingine inafika unakanywa kutoka nyumbani, mũndũ na andũ a bamĩrĩ nĩ marona waima ũguo hota kũriganĩrwo nĩ kwanyu. basi familia wanaona utasahau kurudi nyumbani. Mũndũ tũrĩte mĩaka 80 ũkariganĩrwo nĩ gũkũ. Mahali umekaa miaka 80 unasahau, Because we are temporal. kwa sababu sisi ni wa muda. Mũndũ ũngĩ hama ĩkaga rĩ, Jambo lingine la hema nĩ affectagwo nĩ weather. inaangalia mazingira ya weather, Hema ici kĩgũrũ ciarĩ na brilliant white, na hizi hema zilikuwa nyeupe kama rĩu pamba, ũngĩcura nĩ ciambĩtie kũfade, na ukiziangalia zimeanza kuparara nĩ irakũnja na zinaanza kujikunja kunja, ũngĩrora wega mũno nĩ ũkuona imwe nĩ itarũkĩte na hanini, unaangalia zingine zimeanza kuraruka, na he hĩndĩ ũtakuona gacunjĩ ona gacio kana kanini, na kuna wakati hutaona sehemu ya hizi hema. wona wĩna hinya rĩ, Ukiona ukiwa na nguvu, ona wĩmenya no ũrehĩtũkĩra. hata ujue wewe bado unapita. Rĩrĩa wĩna hinya rĩ, Wakati uko na nguvu, nĩ wĩtĩkĩrĩtio ũmenyithie andũ basi umejulishwa uambie wanadamu atĩ Jesu nĩ mũkũũri wa kĩrĩndĩ. ya kwamba Yesu ni mwokozi wa mataifa. Kĩu no kĩo gĩgatigara, Hilo jambo ndilo litakaodumu maũndũ maya mangĩ mothe mathira. mambo yote yatakapoisha. Can we get up standing? Hebu tusimame zote, Hai nĩrĩtũine rwĩmbo rũrũinagwo mũtũrĩre wa mũndũ no ta hema. basi tuimbe wimbo unaosema maisha ya mtu ni kama hema. Witũ nĩ kũririkana gũtũinithia ĩtũinithie ũguo ũkĩnogoraga ũguo tuge mũtũrĩre wa mũndũ gũkũ thĩ ĩno. Arĩa megũtũinithagia na rĩkorwo makorwo mena rwĩmbo rũu timo tamunowe wa kahinda kanini no kaiyũra mathĩna mamĩcangĩko no ta hema mũtũrĩre wa mũndũ gũkũ thĩ ĩno nĩyambagwo kwa ihinda inini
Hebu tupate kuomba. I request us to be silent before the Lord. Baba wetu na Mungu wetu wa milele, tunakushukuru. Ewe Mungu, uli kwenye kiti chako cha enzi. Milki zote, tawala zote na falme zote ni zako Bwana. Amen. Majira haya ya alasiri Bwana, tunakuinua, tunanyenyekea mbeleni zako, tukiwa katika mazishi ya ndugu hawa wetu tunaowapenda pamoja na watoto hawa Bwana. Amen. Tunakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu. Wewe uliendelea Bwana kwamba siku zao zitamatishe pahala ambapo uliweka mpaka wao. Yes, Lord. Na maisha yao Bwana. Tunakuinua kwa sababu tumesikia neno lako bado limetushawishi kwamba kila wakati mawimbi na upepo unatupata kwa sababu sisi ni wanadamu, tuko katika ulimwengu, na bado sisi Bwana ni wanyonge. Tunanyenyekea katika jina la Yesu, tukiinua roho zetu kwako Bwana. Amen. Utusaidie kama mtumishi wako Daudi. Yes. Kuhesabu Mungu kiwango cha siku zetu. Yes. Kwa sababu kama vile alivyosema, tunaondolewa kama upepo, tunakauka kama nyasi. Tunaondoka, tuende tusionekane tena Bwana. Yes, Lord. Tusaidie kujua wema wako, utukufu na pia fadhili zako. Amen. Tukiwa mbeleni zako Bwana, tuwakumbuka familia hii ya Kirubi. Yes, Lord. Bayo wamefinywa na wamesetwa sana na hili jambo Bwana. Yes, Lord. Maneno yetu ni duni, maneno yetu ni machache ya kuwafariji na kuhuisha roho zao. Yes. Lakini katika jina la Yesu, Amen. wewe uliyejaa neema ya kuhuisha, Amen. neema ya kuinua, Amen. na kusimamisha tena. Yes, Lord. Kwa kukabidhi mioyo Bwana Amen. ya mama wetu ambaye amezaa hawa watu, Yes, Lord. ya wajana waliowachwa, Yes, Lord. ya watoto waliopoteza baba yao. Amen. Tunawakabidhi mikononi mwako. Amen. Ewe Baba wa rehema, Yes, Lord. siku zote za maisha yao Yes. Baba, usikose kuwatembelea. Amen. Wewe ndiye nuru itakayoangaza Yes. kutoka leo kwenda mbele katika maisha yao. Amen. Katika jina la Yesu. Yes, Lord. You are the God that you visit. Yes. You are the God that you comfort. Yes. And encourage their lives. Yes. Now and going forward. Amen. Kwa sababu wewe ni Mungu wa ukarimu. Amen. Tunakuinua, tunakushukuru, tukienda mbele. We depend and anchor Yes. on the strength and the comfort Yes. that you are giving our lives. Amen. We worship you and we acknowledge you, Yes. because it's in Jesus' mighty name we pray. Amen. 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 Tunaweza keti tafadhali. Otuikaredi. Ndio daktari ndio wagotohoera. Asante daktari kwa sababu ya kuomba nasi. Mahinda maya rĩu tutanahoera family. Wakati huu kabla hatujaombea familia, tukwenda kumahoera kwa sababu tungelitaka kuwaombea. Ndigetha shoka tuheo ratiba ya uria tuguthie irima-ini, na ndio tupewe ratiba ya kuelekea kwenye kaburi. Tondoka haria turathikana ni haha rogo kidogo, pale ambapo tunazikana ni pale juu kidogo. Ona gutuika twakinya kumwira tukumwira tone hakunderu tutigiganira tuigana. Basi tukifika pale tutawaambia kwa sababu ni pebamba. Ndimwirire twina rata kona tukwaritia nao, na niliwaambia niko na marafiki yangu viongozi na tulinena na wao, na turashokeria Ngai ngatho ni wira marutite, na tunashukuru Bwana kwa kazi njema ambayo wameifanya. Shimwe mwathio tano kanito kurikogonaize wira murutite.
Mheshimiwa Mwadhi, kabla haujaingia tulikuwa tumetambua kazi ambayo mumeifanya, na doya Ngai nĩ matuhete nginya mitoka ya guturehe guku, na hawa watumishi wetu wametupatia hata magari ya kutuleta hapa, na makoka micini kuria turari gutumiriria, na wamekuja hadi kwa boma kutufariji, na nĩ matuhete ciugo cia goro muno, na wametupa maneno ya dhamana zaidi, na megwitikania hamwe nani, na wanaamini pamoja nami tugitikiria mundu wanarugama akigwa, na tukikubalisha mtu ambaye alisimama kura hazikutosha, nogi urenda kurugama, na mwingine ambaye ana matumaini ya kusimama, na muona riora rihiuhite, na mumeona vile jua ilivyo kali, kiria tugwika handu ha gukenererwo ni andu aya, basi kile kitafanyika badala ya watu kusherehekea kwa sababu yenu, megukorwo makinegena, watakuwa wamekasirika, wanapiga makelele, na tutikwenda inegena mathiko-ini maya, na kwa sababu hatutaki makelele katika mazishi haya, murona kwa very peaceful, na munaona vile kuna amani inatamalaki. ile ndimwonirie gacira, Mimi niliwaonyesha barabara tondu he maundu meri maritu muno, kwa sababu kuna mambo mawili mazito sana. microphone ino yendetwo ni andu eri muno, Microphone hii inapendwa na watu wawili sana, muhunjia na muteti, basi mhubiri na mwanasiasa mendete microphone muno, wanapenda microphone zaidi. no ndu rioge ningi mwega, Lakini jambo lingine nzuri zaidi, muhunjia ndangihunjia tari na muthamaki, basi mhubiri hawezi bila kuwa na mfalme, na muthamaki ndangithamaka atari na munabii, mfalme hawezi kutamalaki bila manabii. we work hand in hand, Tunafanya kazi kwa umoja, koguo ni andu maturutagira wira mwega, basi ni watu wanatenda kazi njema kwetu, na nituragatha Ngai ni undu wao, na tunashukuru Bwana kwa sababu yao. riu uria tugwika Vile ambavyo tutakavyofanya, twina host witu guku Gilgil, basi tuko na host yetu hapa Gilgil, na twina mheshimiwa Martha twendete muno, tuna mheshimiwa Martha ambaye tunampenda sana, riu tondu twegwatu itura riake eri, kwa sababu tuko katika miji yake, na nituku requestete jumbe itu mandikwo maritwa mao, na tulisema wajumbe wetu waandikwe majina yao. in fact yona nyumo na munyaka tondu ayo na ndino iga mandikwo maritwa tutina mamenya na maritwa inyu ni muguthomwo na maritwa karatathi-ini, Mko na bahati wachungaji hawajatajwa na majina, utasomwa na majina. na mheshimiwa mna tukamuhorera makofi maiguru na mathe, Tukisikia mheshimiwa fulani tunapiga makofi ya juu na ya chini. na tondu twina host witu mheshimiwa Martha, Tuna host wetu mheshimiwa Martha, eko represent my MCA na regi othe meko, atarepresent waheshimiwa wote, na ningi twina host unge kuria yetagwo engineer Kirago, na kuria tuna host mwingine wa kutoka Limuru, engineer Kirago. kaindi ni mego tu introduce waheshimiwa aria twinao, Watafanya kutujulisha waheshimiwa tulio nao, na nituramwenda muno, na tunawapenda sana. ndirona kinya Bishop Udisho no tondu riu muthe mwana uria wakire eko introduce ni mundu wetu, Basi ninamuona Bishop Tisho, lakini leo tondu mwana uria oki ako pande ile ingine ya ufalme, ni eko introduce ataintroduciwa hapo. welcome mheshimiwa wa itura riri Martha. Basi tushikanishe mikono tumkaribishe Martha.